Ndabasuje mwese mudukunda kandi mudukurikira mwaba muri hano mu Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari muri Afrika ndetse no hirya no hino ku isi, aho muri kano kanya tubazaniye amakuru agezweho muri kano kanya. Umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda Paul Kagame amaze kugira Brigadier General Patrick Karuretwa umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda. Tukaba tugiye kubagezaho rino tangazo, hanyuma tunababwire muri rusange ni muntu ki yakoze imirimo, ese gahunda ihari ni yihe. Muraza ibitekerezo byanyu munyandikira muri comment, mukande like, mukore share. Niba utarakora subscribe nawe ikore, ukande kwa n'amagambo yanditsemo subscribe membereze na ONTM TV na Rwanda TV, ahita yaza akamenyetso k'inzogera nakuga kandeho, aho uzajya ubibere mu rugo, mu kazi no mu zindi gahunda zigiye zitandukanye. Turajya tukohereza ubutumwa bugufi notification, bityo amakuru avugwa muri politike, ubuzima, uburezi, imikino, umuco, iyobokamana ndetse n'utuntu n'utundi bivugwa no mu Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari muri Afrika ndetse no hirya no hino ku isi ajya kugeraho mu buryo bukoroheye. Itangazo ry'igisirikare cy'u Rwanda RDF ryashyizwe hanze kuri uyu wa 17 ukwezi kwa gatandatu mwaka 2026, risobanura ko Brigadier General Karuretwa azakomeza no gukora inshingano nk'umuyobozi mukuru ushinzwe ubufatanye mpuzamahanga mu bya gisirikare muri Minisiteri y'Ingabo. Brigadier General Karuretwa yasimbuye Brigadier General Ronald Rwivanga uherutse gutangira inshingano ze nshya zo kuyobora umutwe w'ingabo wa Afrika y'Iburasirazuba zishinzwe gutabara aho rukomeye. Brigadier General Karuretwa yinjiye mu gisirikare cy'u Rwanda ubwo twageze mu mateka ye bwite, ndetse tunababwira n'imirimo igiye itandukanye ndetse n'amashuri yize. Yinjiye mu gisirikare cy'u Rwanda hari mu mwaka w'1992 mu gihe cy'urugamba rw'ingabo za RPA rwo kubohora u Rwanda. Icyo gihe yari afite imyaka 18 y'amavuko. Yize amategeko muri kaminuza y'u Rwanda mu mwaka w'2000 mbere yo gukomereza muri The Fletcher School of Tufts University muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yakuye impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu mu mategeko mpuzamahanga. Muri kaminuza ya Tufts, Brigadier General Karuretwa yahize amasomo y'umutekano mpuzamahanga ndetse n'umutekano wa muntu hagati ya 2008 na 2009. Nyuma y'aya masomo yamaze imyaka 10 akora muri Perezidansi ya Repubulika ku myanya itandukanye, irimo kuba umujyanama mu by'umutekano kuva mu mwaka 2011 kugera muri Werurwe 2016, kuva mu Gushyingo mu mwaka 2013 kugera muri Nyakanga 2021. Brigadier General Karuretwa yari umunyamabanga wihariye w'umukuru w'igihugu. Mu Kuboza umwaka 2024, Brigadier General Karuretwa yagizwe perezida w'urukiko rukuru rwa gisirikare, afatanye inshingano niyo kuba umuyobozi mukuru ushinzwe ubufatanye mpuzamahanga mu bya gisirikare no muri Minisiteri y'Ingabo nk'uko amakuru harabivuga. Hari mu mwaka wa 2021 nibwo Perezida Kagame akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yazamuye mu ntera Colonel Patrick Karuretwa mu ipeti rya Brigadier General n'inshingano zo kuba umuyobozi mukuru ushinzwe imikoranire mpuzamahanga mu ngabo z'u Rwanda. Ni inshingano Karuretwa yahawe zijyanye no gushyiraho hamwe no gushimangira imikoranire igisirikare cy'u Rwanda gifitanye n'ibindi bihugu yaba Afrika no hanze yabyo mu ngeri zirimo imyitozo, ibikorwa bya gisirikare bihuriweho ibikoresho, ikoranabuhanga n'ibindi. Icyo gihe Brigadier General Karuretwa mbere yo guhabwa uyu mwanya yari asanzwe ari umuyobozi ushinzwe ibikorwa muri diviziyo ya 2 y'ingabo ikorera mu ntara y'Amajyaruguru. Mbere yaho yari yarabaye umunyamabanga mukuru wihariye wa Perezida wa Repubulika guhera muri 2013 kugera mu ntangiro za 2021. Nk'uko nakomeje kugenda mbikubwira, Brigadier General Karuretwa usanzwe ni umunyamategeko kuko yaminuje muri kaminuza y'u Rwanda mu mwaka w'2000 mbere yo gukomeza muri The Fletcher School of Tufts University muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yakuye masters mu mategeko mpuzamahanga. Muri iyo kaminuza kandi hagati ya 2008 na 2009 yahize amasomo ajyanye n'umutekano mpuzamahanga hamwe n'umutekano wa muntu. Nyuma yaho yamaze imyaka 10 akora muri Perezidansi ya Repubulika ku myanya itandukanye, bwa mbere kuva muri Nyakanga 2011 kugera muri Werurwe 2016 yari umujyanama mu by'umutekano, kuva mu Gushyingo 2013 kugera muri Nyakanga 2021 ubwo yari umunyamabanga wihariye w'umukuru w'igihugu. Akaba yarinjiye mu gisirikare mu rugamba rwo kubora igihugu mu
1992 mu Gushyingo 2019 yari yazamuwe mu ntera ku ipeti rya Lieutenant Colonel agirwa Colonel. Karuretwa rero akaba yaravutse ku itariki ya 9 Ugushyingo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana 974. ni umugabo wubatse w'abana babiri b'abakobwa, umwe w'imyaka 23 n'undi w'imyaka 15. mu gihe atari mu kazi, abatari mu kazi nyine nk'uko bigaragara, ni umugabo ukunda kuba ari gusoma ibitabo no gukora siporo, akunda koga no kwiruka ku maguru. Afite kandi n'umukandara w'umukara muri karate, dore ko yigeze no gukinira ikipe y'igihugu ya karate nyine ku batamuzi. ngira ngo magenda mbabwira byinshi biba bigiye bitandukanye nyine. Noneho mu mwaka wa 2024 Brigadier General Patrick Karuretwa wari usanzwe ari umuyobozi mukuru ushinzwe imikoranire mpuzamahanga mu ngabo z'u Rwanda RDF yahawe inshingano nshya agirwa perezida w'urukiko rukuru rwa gisirikare. ni inshingano yagombaga kungirizwamo na Lieutenant Colonel Sumanyi Charles wagizwe vice perezida w'urukiko. ni inshingano uyu musirikare yahawe zigaragara mu iteka rya Minisitiri w'Intebe ryagiye hanze hari kuwa mbere tariki ya 9 Ukuboza 2024 nyuma yuko bisuzumwe mu nama ya Minisitiri yari yateranye ku itariki ya 9 Ugushyingo 2024. iri teka rero ryanashyize mu nshingano abandi basirikare barimo Lieutenant Ndayishimiye Dasi na Lieutenant Mukasakindi Tereza, bombi bagizwe abacamanza mu rukiko rukuru rwa gisirikare. icyo gihe Brigadier General Karuretwa Patrick yahawe inshingano zo kuba perezida w'urukiko rukuru rwa gisirikare, akaba yarize amategeko nk'uko nakomeje kugenda mbivuga, aho yabanje kubona impamya bumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza yakuye muri kaminuza y'u Rwanda, ndetse akaza no gukomeza amasomo muri kaminuza zo hanze y'u Rwanda. akaba kandi yarafashe n'indi mpamya bumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza yakuye muri The Fletcher School of Tufts University muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. uretse kuba ari umuyobozi mukuru ushinzwe imikoranire mu ngabo z'u Rwanda, umwanya yaramazeho imyaka 3, aho yazihawe izo nshingano mu kwezi ko Gushyingo 2021 nk'uko natangiye mbivuga, ubwo yanazamurwaga mu ntera ku ipeti rya Colonel agahabwa irya Brigadier General. yanagize indi myanya mu buyobozi bukuru bwa RDF nko kuba yarabaye umuyobozi ushinzwe ibikorwa muri diviziyo ya 2. akaba yarakoze nyine igihe kinini mu biro by'umukuru w'igihugu mu nshingano zinyuranye, zirimo kuba yarabaye n'umujyanama wihariye w'umukuru w'igihugu mu by'umutekano. ngaho nguko rero ahasigaye nahanyu mu ibitekerezo byanyu munyandikira muri comments, mukande like, mukoresha nawe tumwifurize imirimo myiza, tumwifurize kuzagira akazi keza. murumva ko kuba umuvugizi wa RDF rwose arabikwiriye, ubuhanga, ubumenyi ndetse na experience afite bimwemerera kuba buri kimwe cyose mu ngabo z'u Rwanda. ngaho nguko rero ahasigaye nahanyu kandi like, ukoresha nibagirwe no gukora subscribe, duhe igitekerezo cyawe twandikira muri comment, ikivuzo ndetse n'inyunganizi, ari nako mu gihe uzajya gukurikira amakuru n'ibiganiro byacu ngusaba ujye ukanda like kugira ngo tube turi kumwe, nibagirwe gukora share ndetse na subscribe kugira ngo n'andi makuru n'ibiganiro tubategurira bijye bikugeraho mu buryo bukoroheye.